Fl-aħħar pack opening li għamilt kien hemm persuna minnkom u qalli biex nagħmel l-upgrades ta' South America kif ukoll tal-Europe u jiena hekk għamilt kif qed taraw din hija skwadra li ħanġib pack ta' South America players insomma u mill-lider ġo kull pack ikollok 3 players jew ta' South America jew ovvjament tal-Ewropa. Ħaniftaħ l-ewwel pack issa stess, l-ewwel pack ħakun ta' South America. Nispera nisib xi ħaġa tajba, nisib xi ħaġa tajba. Hopefully nisib xi ħaġa tajba, U għalli li sab il-Neymar, ġifiri, nispera nsib il-Neymar, ġifiri, jew xi ħaġa tajba. Brazilian, ora xej. U ja Fred, ok. Insomma, il-packs li ħajkunu ħsina ħanaqbizhom ħalli kemm jista' jkun ma naħlix ħin u nilkom il-players tajbin suppost biss. Naraw. Mela. Ġbajt niftaħ il-packs, ġbajt. Alright. Uruguay, Godin, le, alright, Coates. Xill-istratet tagħmel, By the way, għetni ma sibċ fucking 90 rated, boys. Għaddi ma sibċ. U kullħat ta' tibatek li sibt Ronaldo fucking ek u fucking ek mbattara fucking Lili. Imma, xidet tagħmel dik il-ħajja. Pekk ieħor. Ħansibu lil. Da minnu. Messi żgur, fuck. Otamendi? Le. Fazio, minnu Fazio? Please, man. Tuni xi ħaġa fucking tajba li nista' nuża fl-squads l-għandin. Por favor. L-aħħar 3 packs, boys. Biex taraw. Anzi, fucking dawn xi ħaġa please tajba. Franċis, CDM. Kante, il-listra. Tajab ħafna, Tajab fucking ħafna Kante. Mux binnek qed ngħidilkom daw l-aħħar naħseb 6-7 packs kollha kienu ħaramejtin. Ovvjament mhux se nfaħħom fuq il-video għax fucking ħaramejtin, mhux se nurhomkom asħaq il-ħin naħlilkom. U fucking Rakitic. Kantu fucking Rakitic pack fucking wieħed tajjeb ħafna boys. Għalija somma tajjeb. Alright? Żgur ħan nfaħħom fil-xi simhom. Ħamel ġodda l-pack nistgħu nsibu. Please, tunu xi ħaġa fucking tajba. Please. Ronaldo bil-forza Portugal. Fucking Semedo. Bis-serjetà. Taf kemm ħaddu li ħin mhux biċċajt. Nasab ħaddu li kwarta jew nofsija xi ħaġa hekk. L-aħħar pack boys. Irrid insib xi ħaġa fucking tajba bil-fors. Please EA. Issa rridu Ronaldo jew il-Messi jew Bis-serjetà. L-aħħar pack ittuni dawn it-tip ta' players. Bis-serjetà. Insomma ħan nidilkom x'ħamel. Nimmaġina li għandi qabda players li m'għandix bżonn minn ħabba daw il-packs. Allura ħanġammur nagħmel ta' South America u Europe upgrade. Forsi insibu xi ħaġa sura din id-darba. Nisperaw boys. See you, Mela, kif tista' taraw kull marna xi nagħmlu tlieta. Wieħed South America li ħaniftu issa u tnej Europe. Ħanaraw x'ħasibu ġodda l-pack. Tanqas boards, boys. Boards, Messi, dik, man. Please. Fucking tuni il-Messi, mhux għax Di Maria ħażin, ma jidhirx għandu stats ħżiena, ma just fucking tuni il-Messi. Tuni il-fucking Messi u Zabaletta. Min juża l-Zabaletta u da minnu Casio. Tajjeb ħafna. It-tieni pack. Europe Players Pack. Please. Qed inħoss li daħal kun il-pack li ħagun hekk xi ħaġa Ġermaniż f'CDM min. Bis-serjetà Chan. Bis-serjetà Chan kull naf li lab mal Liverpool. Daqshekk naf. Ma nafx minnu men. Alright, naf minnu just. Ma niżġirawx. Imma please, tuni xi ħaġa fucking tajba. L-aħħar pack. Ma tistgħux ma tunix xi ħaġa tajba ġodda l-pack. L-aħħar pack ħajkun. Please EA. Please. Għandi bżonkom. Ok, tanqas boards. Spanja bis-serjetà. Busquets xiex, Saul. Tal-mistħija daw l-packs, man. Tal-fucking mistħija. U Spajċ minnu, man. U jakkurżaw bla sens, mux tajib. Bis-serjetà. Ħaniftaħ 7.5k pack ieħor. Għax vera nixtieq li nsib xi ħaġa tajba. Jekk joġobkom
Da ħajkun il-pack bil-fors. Please. Taraqqas, okay, boards mela, boards, okay? England, bis-serjetà, boys. Cahill, min ħajuża l-Cahill fucking fl-ultimate team tiegħu. No disrespect for the English fans, imma Cahill very bad in this game, Insomma, ħoqaf l-episodju għaw, għajdu li xtixtiqu taraw aktar fil-futur fuq dan channel, specialment fuq FIFA 18. Ċaw għalikom, narakom il-video li jmiss.